افدم و حمودم خوش بین بینرین هیچا امی بویر و گشدان داوی لسر آستا جیهانی دی 20 دقیقه جیهان ده بارا پارو بکن کرم بکن دوباره سلاو دناوا کومبین فلسطینی لبنانی ده آلوزی گربویه لکامپا کوچبران عین الحلویه لباشور لبنانی شرق قومی ده انجام ده 20 کس بریندار بون به وی آواجی افشارهان لگورینوچه گو لبنانی ده ناورا کومین اسلامی و شروانی رخصنا الفتح ده بن سروکاتیا محمود عباس ده لکامپی شردرکت جبر شر بدهان مالبات جه خو ترکاندن و هنکانجی خواسپارت مزگفتک لنیزی هریمی لگوری مدیای هریمی ده شرد چکن اوتوماتیک روکت آویش هاتن بکار آنین هاتا راکاندن 20 کس بریندار بون ده داویا مها تیرمه هدجی شر قومی بو و 13 کس مربون شروی دمی 15 روزان دوام کربو بویر پشتی مرنا اندامکی کمک بچوک اسلامی قومی بو بشرا رایدارک لشکری دیناو ده 5 اندامن الفتح کتن کمینه و هاتن کشتن الفتحش بو کسین کمین دانینه حتی رجا پیشم وقت دیار کربو گو تسلیم کمیته که فلسطینی ورکرن لی اف داخواز نهاته بجه آنین و شردرکت ارتشا روسیا به موشکان ایریشی باجاری کریویاری که گرد ایریشی ده کسک مر چلجی بریندار بون هم وقتی شر دجوار یل ولات شرکت اسپانیج با اوکراینیا لشکرین کری کم کر اف دیمن پشتی ایریشین موشکین روسیایی ارتشا روسیا موشکان ایریشی باجاره کیوری ریگی لهرمادن برو پتروواسکی کر دی ایریشی ده پولیسک مر و 40 کس جیبرین تاربون Сьогодні працюємо на південному напрямку. وزیر کار هندرینی اوکراینیا ایگور کلیمینکو ایریشا لسر باجار پشتراست کرد. اف درجی باجار سومایه لورجی دنجام ایریشا بچکین گران روسیای ده ویران کاریه کی مزن پیکهات. تیمین آلیکاریه جبو درخستنا سویلان جبن خرابیان کتنه تفگری. وزیر کارین دروی دولت یک بین امریکا آنتونی بلینکن ده سردان خواه لهرما چرنی هیوی ده برخودان آورتا یا اوکراینیای یا لهمبری ایریشا روسیای نرخاند. ده سردان ده بلینکن چو جیر زمین دبستانا یا هیدنا یا کلشگرین روسیای بدهان گندی دناو ده اختیار و زاروک جی دناو ده دیلگرتنه. بلینکن گوته او تنی آواهیه که لی او چیروکه کو ام جارکه دن دبینن لی ام تشتکی دن جی دبینن کو پر بهیزه برخودان آورتا یا گلی اوکراینیایی دشری لاوکراینیایی کو دریج دیگه ده پیوستیا ولات بلشکران چه دبه جبو بیگه کارگه اسپانیا ین بو وزارتا پاراسن یا اوکراینیایی را دناواتی کلیاندنه جبو بیگه کاردکنه کارگه دبردیلا شرکرنا لأوکراینیای ده ادعا دکه کو و 3400 اورو بده. لیبریا پیمان وره امزگرین کسی دلخواز ده پرورده آن را ده درباز کرنه. ارتشا اوکراینیا دوار دیار کرنا مجارا لشکرین خوده سار نیزد به. ده گوتن نیزی 500,000 لشکر هنه. اف جمار لگوریا بریا شری الولات دو قاتی زیده ویه. هروها کوبا جبو بشدار کنا ولاتین خود شری لأوکراینیای ده بهرسه. پشتی هولدانا لهمبری خباتین روسیاین بشدار کنا ولاتین وید شری لأوکراینیا ده
وزارت کارین هندر آکوبای کت تفگری وزارت راگهاند کو 17 کسی وان گومان جه دکرن کو جبو روسیا دشر اوکرانیای ده کس کوم دکرن هاتنه بین چاف کرن. کوریا باکور یکم نوق آوانا ایریشا نوکلری یا تکتیکی یا اپراسونا درخصنا دریای کشتیا نوقیوان جبو فیلویا گول آوین ده ناورا نیوگراوا کوریا و ژاپنیای ده دیگره هات ارکدار کرن. کوریا باکور جبا جاهین هاجی بری خدای دریایی 탐욕과 배짱, 인민에 대한 여러 같은 사건신으로 위대한 승리와 부강의 ریوبریا یونگیان راگهاند کو یکمین نوقیوانا ایریشان نوکلریا تکتیکی داخستی ناوا دریایی دمرا سیم د لیدر کوریا باکور کیم جون اون جی آمده بو. کیم جون اون دیار کر کو اف کشتی جبو دامزراندنا هزک دریایی یا بچک نوکلری خودی گرینگی کی مزنه. به تایبەتی لە دژی ئەمریکا و هەفپەیمانین وەیین ئاسیایی کیم دەست نیشان کرد و چەکدارکردنا هێزێنە دەریایی bi çekên nuklerî karekî lezgîne. Herûha sozdak û bêhtir keşteyên nûqîvan bi çekên nukleriyên taktîkî yên ji bo hêzên deriayî bêne çêkirin. I understand the person has expressed his Li gorî medyaya dewletî ya Koriya Bakur Pyongyang gevkeşteya nûqîvan ji bo fîloya ku li avên di navbera nîvgirava Koriya û Japonyayê de digire erkedar kiriye. Quarta-feira que a Coreia do Norte disparou míssil balístico de longo alcance. Şîrovekaran got ku keşteya bi navê Hero Kim Kon-ok weke keştiyeke nûqîvan ya Çîna Romo ya serdema Sovyetiya ku Koriya Bakur di salên 1907 de ji Çînê kirî û dest bi hilbirîna navxweyî kir. Lê tê iddia kirin ku li ser vê sîstemên nû yên nûjenkirî hatine bikaranîn. Di vê navberê de Associated Press ragihand ku rêveberên Koriya Başûr li ser potansiyela êrişa nuklerî ya keşteya nûqîvan hişyarin û di wê baweriyê de ne ku belkî ji bo erka operasyonê ne amade be. هر وها لیدرین گابیست لی هندستان جویانه سروک کنسای کتیا اوروپیایی میشل دیار کرگو لسر اندامتیا یکتیا افریقیا یا دیگه بیسته لحفکرن چه بویا. یکتیا افریقیا یا جه 55 اندامان پیکتی نفوسا 1.3 milyar temsil دیگه. Seruki Konseya Yeketiya Avrupayê Carles Michel ragihand ku Yeketiya Afrikayê wê di nava koma 20 ya ku ji 20 aboriyên serekeyên cîhanê pêk tê cî bigire. Michel li paytexta Hindistanê Delhiya nû ku ji bo lûtkeya G20 re mêvandarî dike axivî. Michel diyar kir ku di navbera welatên endam de li ser beşdarbûna Yekîtiya Afrikayê lehevkirinek heye wiha got. Ev îşareteke baş e. Ez kêfxweşim ku Yekîtiya Afrikayê di name de wekî endamek daîmî bibînin. Yekîtiya Avrupayê ku ji 27 welatan pêk tê heta niha yekane endamê G20 bû ku wekî yekîtiyê beşdar bû. Yekîtiya Afrika ku di sala 1963 de hate damezrandin, nûnertiya hemû welatên navnetewî yên naskiriyên li parzemînê dike. 55 endamên Yekîtiya Afrikayê hene. Li welatên Yekîtiyê ku di cîhanê de nüfusa herî ciwan û zûttirîn mezin dibin, tê pêşbînkirin ku nüfusa heyya 1.3 milyar heya sala 2005 bigîje 2.5 milyarê. Nüfusa Yekîtiya Avrupayê li dora 405 milyon e. Têkildarê dema ku Yekîtiya Afrika wê bibe endamê G20 hêj dîrokekê rastîn nehatiye dayîn.
Çavkaniyên dîplomatîk diyar dikin ku civîna bilind a G20 di tîrmeha sala bê de li Brezilyayê tê li darxistin. Laliyekê din ji ber endamtiya Yekîtiya Afrika tê texmînkirin ku nûtgeya 2025-an li Afrikaya Başûr were li darxistin. Tevî ku G20 di nav de 19 welatên herî bihêz ên cîhanê ye bi armanca hevkariya aborî hate damezrandin. Di heman demê de bûye forûmek navneteweyî ku tê de mijarên cîhanî yên wekî têkoşîna li dijî terorê û guherîna avhewa tên nîqaşkirin. G20 yek ji wan çend platforman e ku Rojava û Rûsya tê de beşdar bûn û rasterast hatin cemhev nemaze di dema şerê Ukraynayê de. لافریقیا گو آلوزیل زیده بویه کومین چتیان ایریشی خواه دجوار کرنه کومک گریدای چتین القاعده ایریشی بارگاها ارتشا مالی و کشتی آریویان کرن ده ایریشی ده 46 سیویل و لشکرین مالی هاتن کشتن. حکومت مالی دیار کرد گو کومین تندرو ایریشی کشتی آریویان و بارگاه که ارتشیا لباکور ولات کر ده انجام ده و دهان سیویل و لشکرین لحرمک دولتی یا لروجاوای افریقی هاتن کشتن. اجانسا رویترز گو آگاهین خود سپیره داخویانی حکومتی دیار کرد گو دیریشا چتیان آل باکور و جلات مالیه ده 49 سیویل و 15 لشکران هاتن کشتن. هر وها نزی 5 چتیان ایریشکار جی هاتن کشتن. دیریشا که چتیان آتاباخه لدجی گونده مالی ده 21 سیویل هاتبون کشتن. چافکانیه کیج روترزه گوت کمک چته درباسی گند بونه و کمکوژی پیکانی. لگوری حکومت کمک گریدای القاعده ایریش پیکانیه روزنامه The New York Times امریکای جی دست نشان کرد گو اف ایریش دیدمکی ده گو القاعده کنترل خواه لباکور مالی خورد کرد پیک هاتن. جه سال 2012 و چتین القاعده و داعش ایریشن خواه لسر مالی آوالاتا کی روجاوای افریقیای زیده کرده. بینرین هجا سال 2023 جبو جیهان یک جه راستی مترسیدار آگوهرین آف هوایی دیگه لگواران ده درخستی پیش زوابونا لی جیهانه به خوره جارکدن رو جواره و بریا شاش و چاره سریا جه پزگره گره آنیم. ریخستنا وقفه پرستنا هاوردوری جیهانی جی سدم زوابونه آل اروپای ریوبریا شاش پرپرس نشانده. ریخستنه جیب جی کرنا قاعده یکیتی رخ نکر. دلی کلینا کو جالی وقفه پرستنا خوزای جیهانی و لسر بکارانین و بریو برنا چافکانین آوین لا اروپای هاتیه کرن انجامین ترسناک هاتن به دست خستن. دراپورا کو لگوری انجامین لیکولینی هات آماده کرنده هات دست نشان کرن کو لاوروپای هما بیجه لهر دری آوهوا باستکی گرینگ هاتن زوا کرن. چافکانین جم هاتن چکاندن و آوینوان در باسی قنالین دن بون. لسروان بنداو هاتن چکرن و هرمین کو آوین بن عرده دکارن جنو و نوب بن هاتن خرا کرن. دداخویانی کو جالی وقفه و هات داین تا او رخنه هات کرن. جغی نیوانا جبو چاندنیه آوکه نقانونی و ده چکرنا سانترالین هیدرو الکتریک ده جی پیکانینم ببر بسیاری هنه. لگوری نویسکارین راپوره مجار نابوری جبلی زوابونا جبر کریزا آوهوای باوی که جدی پرزکره که آوه لاوروپای دردخه هوله. در راپوره ده هر وها میناکین جداین روبریا نباش و بکارانینا نقانونی یا آوه لاوروپای جی گرد. دوی چارچوه ده در راپوره ده حد دستیشان کرن کو لیسپانیا و هولندای جبو چاندنیه و خوارنا آوه یا نقانونی زده و دهن روشانده به کنترل هاتیه کرن. هات راگهاندن کو رزروین آوهین کو جبو چاندنیه دن بکارانین
لفرانسای باوکی نقانونی هاتنه داگرتن و خبتاندن. لبولغاریستانê bêku giringiya ava diherike ji bo mirov û xwezayê li ber çava weregirtin, santralên hîdroelektrîkê hatine çêkirin. Ev yek jî weke mînaka rêveberiya nebaş a avê hat nîşandan. Lalê din wexfê diyar kir ku hikûmetên Ewropayê qanûnên heyîyên weke rêbernameya çarçoveya avê bi cih nanîne û diyar kir ku ev yek ji bo Almanyayê jî derbasdar e. TVV nebûna tedbîrên bi bandor ji bo lihevânîna biguherîna avhewa re di nav rexneyan debû. Di demekî de gocîhan qala germahiya zêde û hişk saliyê dike li hin welatan felaketên baranê bi dawî nabe. Ji ber barana dijwar li Yunanistanê 4 kesan jiyana xwe ji dest da li Hong Kongê piştî sala 1884 û virve barîna herî dijwar barî 2 kesan jiyana xwe ji dest da, bêtirî 100 kes jî birîndar bûne. Ji pêncê îlûnê û vir ve li Yewnanistanê felaketa lehî bi dawî nabe. Heta niha di lehiyê de 4 kes jiyana xwe ji dest dane. Bi taybetî li herêma Kardiça ji ber bilindbûna avê, bajar dibin avê de ma. Gelek welatî li ser banê xaniyên xwe li benda alîkariyê man. Her wiha li herêmê gelek gund dibin avê de man. Ji bilî tîmên lêgerînê û rizgarkirinê, ji hêzên leşkerî jî piştgirî hat xwestin. Ji bo rizgarkirina şêniyên herêmê, ji rayedaran helîkopterek dixwestin. Hem wextî Yewnanistanê li Hong Kongê jî felaketa lehiyê rûda. Li Hong Kongê di 140 salên dawî de barana herî dijwar barî. Bi lehiyê re tunela ku herêma Hong Kong û kolonê bi hev girê dide şemitî. Hat ragihandin ku li herêmê 2 kes mirin û 110 kes jî birîndar bûn. Polîsên Hong Kongê ragihand ku termê 2 kesan li noqteyên cuda hatine dîtin. Rêveberiya nexweşxaneya Hong Kongê diyar kir kesên birîndar jî rakirine li xweşxaneyê. Ji ber barana zêde gelek wesayet û malên welatiyan dibin avê de man. Her wiha gelek riyên çûyîn û hatinê jî hatin girtin. Li herêmê dibistan û kargeh hatin girtin. Navenda çavdêriya meteorolojiyê ya Hong Kongê rêjeya barînê 158 bihnokiyek milîmetre tomar kir. Navendê diyar kir piştî sala 1884 û vir ve li welêt ev barîna herî dijwar e ku dibare. Aliyê din li paytexta Japonya Tokyoyê jî baraneke zêde barî. Barana ku bi nêzbûna bahoza yoyoyên re dest pê kir, hişyariya baraneke dijwar da. Zanyaran li ser belavbûn û zêdebûna nexweşiya penceşêrê raporek belavkirin li gorî raporê di nava 3 salî de ji sedî 8 zêdebûneke di bûyerên penceşêrê de heye. Di 3 salên dawî de li seranserê cîhanê hejmara bûyerên penceşêrê ji sedî 8 zêde bûye. Komek lêkolînerê navnetewî li ser daneyên di navbera 1990 û 2019 de lêkolînek kirin. Li gorî analîza lêkolîneran asta penceşêrê pir zêde bûye. Lêkolîneran diyar kirin ku kesên dibin temenên 5 salî de piranî bi penceşêra esopgal û penceşêra prostatê ketine. Li aliyê din kêmbûn bûyerên di kansera kezebê de hate tomarkirin. Penceşêra pêsîrê jî di sala 2019 de dastekê herî jor de hate tomarkirin. Di lêkolînên zanyaran de hate diyarkirin kesên bi temenên 14-49 salî piranî bi nexweşiyên penceşêrê ketine. Ev lêkolîn li 204 welatan hatiye kirin. Di sala 2019 de di vê komê de bi tevahî 3 milyon û 206 hezar bûyerên penceşêrê hatin tomarkirin. Li gorî sala 1990 amar ji sedî 79 zêde bûye.
دیسا د سالا 2019 ده هجمارا کسین جبر پنجشیری مرینه لگور سالا 1990 جسادی 28 زده بویه. پرانیا مرینان ده بویرین کانسرا پیسیری، میده، پشک و رووی قومین. لهر زده جمرین ده پنجشیرا گرچک و کانسرا هگدانکی ده حتی تومار کرن. جهل عدنگاری و جی هر زده لامریکای باکور، اوروپای روجاوا و استرالیا یا لوکیانوسی بویرین پنجشیری حتن دیدن. بنرین هجام گشن داویانو چه خوارشاد و بختوار بنه.